don't have their own homes because of expensive rent and unstable source of income. I was homeless for 15 to 16 years. I come here to relax, and then there's things that, they provide here for me. So the Center of Hope is a drop-in center, daytime, for people that are homeless or near homeless. We can do their laundry. They'll come in to have a coffee, something to eat, just making sure we have enough stuff for all the clients, whether it's clothing or food or supports. At times they need it the most and least expected. Only one knows how to alleviate their grief. Your trust is always there, that there is God who cares for you. If your trust is there, that is what will take away your sorrows. That is what will ease your worries. I sent him a message, bro, I need help. He didn't even ask the reason. That's what amazed me. He just asked what he could do to help. I didn't know that your bond in the MCGI is this strong. Thanks be to God. It's nice to know there's people out there caring and willing to give and to help out to ones like me that are in need of it. I just pray to God that He blesses each and every one who's been here for people. And I would like to pass out the word to people that I know and that, are needing somebody's, care and help. Every person needs help, big or small. So for you guys to do this through your church and thinking of people in need is amazing. It shows a big heart. I believe in our reality we need to thank God for everything, not just for donation, but for life and just being able to watch over us and guide us. In everything that we do, there is a common spirit that works in us, and we can do everything in the Almighty God, who makes it possible for us to be instruments of His kindness to our fellow man. Here in the MCGI, it is the Lord who is glorified by people we feed or serve. Indeed, thanks be to the Lord God. To God. All glory and honor remain to God forever and ever.
His righteousness remains, forever He shall reign. Let us stand united and come before the Lord. His majesty be worshipped, His glory be adored. Rejoice and sing a praise of love, lift up our voices and be glad, and glorify the Lord above. Stand up and praise Him, the Lord and God Almighty. Stand up and praise Him, let's lift a voice on high. Let's shout and praise His name, His glory be proclaimed. His righteousness remains, forever He shall reign. Serve the Lord, our Savior, now and forevermore. Go on into the nations and shout His holy word. Rejoice and sing a praise of love, lift up our voices and be glad, and glorify the Lord above. Stand up and praise Him, the Lord and God Almighty. Stand up and praise Him, let's lift a voice on high, and shout and praise His name. His glory be proclaimed, His righteousness remains, forever He shall reign. Stand up and praise Him, the Lord and God Almighty. Stand up and praise Him, let's lift a voice on high, and shout and praise His name. His glory be proclaimed, His righteousness remains, forever He shall reign. Stand up
Sing the glory of the Lord. Bless His name forevermore. Oh, be joyful and be grateful. Sing His praise with one accord. Let us praise His holy name. For His works are without blame. Give glory, He's almighty. Let His kindness be proclaimed. Oh, praise Him, oh, praise Him, the Lord our God. Be thankful, Lord our God, we trust in you, we trust in you. Rise and things you do, big transgressions and damnation. Oh, your words forever true. Give us strength, Father dear, shine your light in times of fear. Oh, your mercy set our souls free. Clothe us with garments of peace. Oh, praise Him, oh, praise Him, the Lord our God. Be thankful
Sumati po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po May ng the ating peace mga of God be with us all and to all the MCGI Bible Study. followers of this program, MCGI Bible Study. We are cordially inviting you to a short prayer to God before we proceed studying the words of God from the Holy Scriptures. Let us all pray. Ama namin, nakagalang-galang at nakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan Our ng Father, Panginoon reverent and Hesus almighty, Kristo, in the name of our Lord Jesus Christ, hanggang sa mga sandali Father, we are grateful to you taglay namin ang for mga until kayabangan this hour na we, nagmumula sa iyo. we have our life and Salamat po sa strength pagkakataong that ibinigay come mo from you. na kami ay Thank you for the opportunity you are giving us to hear your nagbibigay words, sa amin ng pag-asa, giving us hope, lakas ng loob, courage, pakapagpatuloy na aming paggawa, so we can continue with our deeds, mga kapighatian at hirap sa buhay notwithstanding the many na aming affliction nararanasan sa and sandaling hardships in life Ama, that we experience pakisamahan mo ang in bawat this world. kaluluwang Father, isa please be with sapat each lapit sa iyo soul at nakahandang makinig ng iyong mga katwiran. who Pakibasbasan mo unite silang their lahat. hearts Kilala to mo come ang to lahat. you and are ready to listen Alam mo to ang your nilalaman ng righteousness. kanilang mga Please puso. bless them all, Sa kanilang mga for you know pag-uusap the at contents of their pananaliksik. hearts, Sana that bahalan as ka ng they Panginoon draw sa near to kanilang you, mga pakiusap. please Naway, magpaginhawa ka grant them ng their aming prayers. pakatawan, May you kaluluwa give comfort at unto espiritu. our body, Sana soul, bahala and ka na spirit. laging magbigay sa amin ng And may you kapayapaan also always sa gitna give ng us peace, magulong sanlibutan ito. At sa notwithstanding huli, the magandang bansa this at troubled world that we are living pinangako in. mong buhay And at the end, may we kabanata. become worthy of your Ito, promise nawa, of eternal life. pagkapiling namin ang And aming mga please allow us makasalabuhay all to be at together mga with taong our loved lalapit sa ones, aming mga puso people who are na close and magkasama-sama dear kami sa to our paglilingkod sa hearts, iyo that hanggang we sa can be ipinanganak together na in kaharian. serving you Bahala ka until na po sa the pag-aaral na ito kingdom you at have promised panatilihin to mo ang us. kapayapaan sa bawat dako Please na mga let your taong peace reign in nakikinig all ng places iyong mga salita. where people Umaasa listen to kami your higit pa sa words. aming masasabi We trust that more at than what we nahihimong can na sa say ayon and ng what we kalooban can mo, pray for, ipagkakaloob in mo po sa accordance with kami your will, at you will lagi grant naming us. maaasang And patatawarin po ito altogether, we sa also mga pagkakasalang trust that you will nasumpahan mo sa amin. forgive us of Ama, the sins you have salamat found po in sa us. lahat-lahat ng iyong Father, we kabutihan, thank you for iyon all ang your loving kagandaran at kindness. kapurihan. All Sa glory and pangalan ng honor aming belongs to tagapagligtas you. In the na si name of Kristo our Jesus. Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Spirit, His heart and His hand, in
The peace of the Father God be with us all and remain in all of us. Once again, we are thanking the Lord together with our brethren from the Church of God International for another good opportunity that is given to us on this day. And tonight we will continue with our Bible study together with Brother Eli Soriano. Brother Eli, good day to you. Good evening, good day, brethren, wherever you are. Thanks be to the Lord for another opportunity like this that we are able to talk to each other and connect through technology. to each other through technology. Kasi po ito naman ay hinulaan sa Biblia. Because this was prophesied in the Bible in chapter 12, verse 4 of the book of Daniel. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Ang kaalaman, ang siyensya ay Knowledge or science shall increase. In other translations, it says science. siyensya ay lalago. Science Sa shall paglago ng increase. siyensya, And as science ito na nga po develops or ang increases, ating naaabot ngayon. and this is Kahit what saan we kayong panig ng have mundo, now, pwede tayong that wherever part of magkausap, the world you are, we can talk, magkarinigan, magkita kahit sa television screen para mag-aral ng salita ng Diyos. we can hear each Ito other, po ay isa sa mga even through pangunahing television screen, na ang and Biblia study ay the words galing of sa God. Diyos, ang kanyang This is mga one of salita. the Kasi evidences wala that the naman Bible pong is from aklat sa God, mundo and na and religious book His words are gaya ng written in mga it, Vedas, because there's no ng other mga religious Hindu, book kagaya like ng the mga Vedas of the isinulat Hinduism, ng mga nagsasabi and ng those mga written propeta, by kagaya ni Joseph Smith, people who claim to be na prophets like gumawa ng Joseph Book of Smith, Mormons, who made or kagaya rin ng created the mga Book of sayings Mormons, Buddha, and ng also the Budismo, sayings of Buddha ng or Buddhism, Shintoismo, ng and also the Book of Zoroastrianismo. Shintoism, of Wala po sa mga Zoroastrianism. aklat na yan ang None of kalidad these books o ang have the kapasidad ng quality Biblia or the na capacity of the magsabi ng Bible isang to bagay sa speak of hinaharap something in the exactly. future, Ang sabi exactly sa how it's Biblia, going to happen. ang salita ng Diyos ay nasarhan at The natatakan. Bible says the word Talaga of pong God was natatakan, shut up and nasarhan, sealed. kasi hanggang ngayon marami namang hindi It's correct nakakaintindi that ng mga it's sealed nakasulat because sa until Biblia. now many do not Yun ang understand pruweba na what is written in natatakan the at Bible. nasarhan ang That is salita the ng Diyos. proof that the words of Ngayon God po, are sealed up and samantalang shut ito'y up nakasara at or nakatatak, closed. Now, what is this is closed ito'y and sealed? mangyayari hanggang sa panahon This ng will happen kawastasan, until the until time the of time the of the end. end. Pag dumating na yung sinasabing time of the end, If that time of the marami end ang tatakbo comes, ng paro't parito. Many many, shall run many to and shall fro, run to and fro. and knowledge shall be increased. In other translations, ang nakalagay po dyan ay What is siyensya. written is La science. ciencia si aumentará. Sa Biblia Antigua sa Kastila, muchos In correrán de Biblia aquí Antigua para in allá, Spanish. y la ciencia si aumentará. Ganun din sa iba pang mga salin sa ibang The mga same with wika. other Ang languages in other kaalaman naman po talaga, ang siyensya translations. talaga yan eh. Diyan din sa Biblia na yan, o mababasa natin, dun sa Propeta Daniel, Knowledge is siyensya ang science. nakalagay nila Also in the same book, na we can read it's sa science. Daniel 1:4. Basahin Daniel natin sa 1 English, verse Brother 4. Daniel. Let's read in Whom English. was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Children with cunning in knowledge and understanding science. So meron na pong ginagamit talaga noon na So ang even salitang then, kaalaman, siyensya. the word knowledge or Eh, tama science naman was sa also ating panahon. used.
And it's correct, even in our time, because science is that branch of knowledge that investigates matters that are not usually understood despite the long experimentation and observation. Science managed to arrive from theory to facts. So through this, man's understanding becomes clear, and the technology, science and technology has this kind of way for us to talk to one another. You are in the other side of the world, and you can talk to those from the opposite side of the world. And that's happening in us, and we also pray for that. Only that there are churches existing. In the American continent, bawal sa kanila ang television, bawal sa kanila ang paggamit ng teknolohiya. It is prohibited with them to use television, technology like print. Pag mangangaral sila, when they preach, salita lang, hindi sila gagamit ng mikropono, ng they preach using gumagamit. phones. For as long as it's technology, they're not using it. And I'm surprised that there are people like them in this time. That man really has no knowledge about the words of God. Until now, there are those who believe that the world is flat. We call them the flat earthers. Can you imagine that their claim that there is a great conspiracy? Mga siyentipiko raw may conspiracy, tinatago ang totoo na ang earth ay lapad at hindi bilog. Among scientists, keeping the fact that the earth is flat and not round. However, the NASA have taken a picture of the world from outer space, and that's what is written in the Bible. Therefore, I believe that Bible is a scientific book. Spiritual book. The Bible speaks of true science. Makikita mo naman na talagang bilog ang mundo. And really you can see that the world is flat, not flat, but round. Nakakatawa. Hindi naman para mang-insulto ka ng kapwa. You know, it's not for us to insult our fellow men, but it's really the most modern times. The world is now in its modern time, very modern time. Technology, the science of understanding is kasinungalingan kagaya ng mga flat earthers. And they are proud. They are proud. And the Bible speaks, talagang tinuturo ng Bible. And the Bible really points out that there were men who rejected the truth of the gospel. The truth of the revelations of the Bible. The only way left for them is to believe in lies. Let us read 2 Thessalonians chapter 2, verses 11 to 12, Brother Daniel. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Should believe a lie. God allowed them to have a strong delusion that they should believe a lie. And not only believing in lie, but believing in the contrast of the truth, which is the opposite of the truth. In 5:20 of the book of Isaiah, basahin natin ito sa English at sa Tagalog. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter.
So there, in this world, we will find this kind of people. Their pyramid is the base of their pyramid is the point, and the base is the inverted. When that is topsy-turvy or shaky or rocky, because you cannot prove that the light is darkness and darkness is light. Can prove that but generally speaking, the taste buds of men can recognize that what is sweet is really sweet. And therefore, we come into agreement that when it's cake, it's being made as sweet. Everywhere I have reached a place, if it's cake or dessert, it should be sweet. That is acknowledged by human taste buds. Those are opposite. Whatever is the truth for them, that is the lie. And whatever is the lie, that's what they consider as truth. Therefore, we should be searching, studying. And as we search in our Bible study, it's a broad Bible study. There are many parts of life that we are discussing. Because in my case, my first intention is to right what is wrong. Through the Word of God in the Bible to correct what is wrong. That's in 2 Timothy 3:16. All scriptures is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction into righteousness. My mandate is to cheer up men of the truth, and therefore we cannot avoid to touch issues that are current. Yung napapanahon, papangusapan mo sila sa mga bagay na napapanahon. Nakasulat yan sa Biblia. Doon sa Efeso, sinasabi ni Pablo. In the book of Ephesians, St. Paul was telling the Christians in the first century, it says, timely, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good and to the use of edifying, that ayon sa pangangailangan. Ang dapat na lumalabas sa bibig mo, yung mga bagay na ayon sa pangangailangan. What is due? What is needed in due time? Ako, murahin mo na ako mula ulo hanggang paa, wag mo lang idadamay ang nanay ko eh. Huwag mo lang sasabihin sa akin yun. Okay lang sa akin eh. Pero para sabihin mo, ina ko, yung PI mo ako, huwag mo idadamay nanay ko. Nananahimik na yung nanay ko. Napakabuti niyang ina. Ina siya na hindi konsentidor. Itinuwid niya ako mula sa pagkabata. At kaya iginalang ko ang kanyang pananampalataya. Nang igalang ko ang pananampalataya ng nanay ko, natuto ako ng totoo. Gaya rin ng paggalang ni Timoteo sa pananampalataya ng nanay niya at ng lelang niya. Basahin natin ang 1:5 ng ikalawang Timoteo. Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice which ina, at ako'y dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that it is in thee also. In my case, I grew up in a Catholic family, but I did not disregard the faith of my mother and my like Timothy, the faith of his mother and his grandmother Loida, where they were respected by Timothy, unlike others who do not mind to be corrected.
as to the fate of Ganun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kaya ang aking naging bukasyon mother or grandmother. That's what I intended to say. My vocation in life was that if something is wrong, because I was taught of the good thing from my childhood, I speak when what's being preached is wrong, and I speak according to the need in current events. Let's read the book of Proverbs 15, verse 22. A man has joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good is it? You know, a word spoken in due season, it's really good. Because in the Bible it says, when it is timely or in season, if someone can be corrected, let him be corrected. And though if he doesn't want to be corrected, our followers who believe in God, may you not to be victimized as well. When we expose the wrong, it's not to attack anyone or to be engaged in politics, but to reveal the words of God in the Bible, that the scriptures may be profitable in doctrine, reproof, instruction, and righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. That is written. And now let's proceed to the topic of our Bible study. At this point, I would like to prove you what we are studying is the authenticity of the Bible. For which reason we studied the circumcision of a child 8 days old. That's very scientific, and I have also moved you with regard to the fingerprint, which was in the Bible and later on discovered by science. It was really scientific. God is saying there are many different kinds of prints. Nung ating gustong mapatunayan na ang Biblia ay talagang nagsasalita ng katotohanan, which is irrefutable even by the most modern discoveries in science. Ang Biblia ay nagsasabi ng totoo. Gusto kong umpisahan ito sa pagbasa ng Genesis 1:1, kapatid na Daniel. Majima maje esia goma. Maklabose pe agbalagbanto tadaka kikideka. La goma jejama ma waji fokla anyigba. Eye anyigba la nyama. Odo babeli ne o. Ela poplu. Eye viviti do de chigbana la nukuma. Eye maupa gbogbo la agba sam le chiaji. La afisia Biblia pe goma de desia. Ode agoma nye le Common English Biblia lama. Ode agoma nye la afima. Minamya akli. Tada kakiti ever. Global sebe maula jifo kla anyigba wobla. Anyigba la noma. Nyama eye no noma meline o. Ele poplu eye viviti do de chigbana la nukuma. Eye maupo gbogbo la agba sam le chiaji. Esia Georgina. La bana wode agoma nyi. Le hebrigbe hebrigbe mi onglo Biblia pipisia le alo gbe poploma mi onglo ebe la goma jejama ma woji fokle anyigba azo esia na eva Biblia pesusunua esia omeda goma nyi o ela beje abe goma jejama la eye nye anyigba pe jifo wowo na. Le nyate pome la Biblia fiami be jifo etwele. So kung ito ay singular na translate sa King James version, Yeta jifo etwele. only one heaven. Abale ude agoma le
King James Biblia la ma adze abe dziƒo ɖeka li ene. Ang tawag nila dyan sa science of interpretation nila, yung context, it will not jive with the context. Nu si woyɔ Because in the Bible, ne eva Biblia ƒe kɔmesese ƒe nyanu la, womede egɔme ɖe ɖoɖo si dze la nu o. Kalawang Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na Mina miakli. 14 na taon. Egblɔ bena menya ame aɖe le Kristo me. Anɔ ƒe 14 nye si. Eɖe anɔ ŋutilã me o, nyemenyae o. Alo menɔ ŋutilã me o, nyemenye o. Mawue nye. Wotsɔ neneme sia yi ɖe dziƒo etɔ̃lia me ke. Yeta. Dziƒo etɔ̃lia li. Sumate le gbɔgɔmeɖeɖe si wova ɖe nyitsɔ la. Woƒo ŋu tso esia ŋuti. Wowoe xexlẽme sɔgbɔ. Dziƒo sia si wogblɔ la wowoe xexlẽme sɔgbɔ. Gake la le ƒe 1,090 me ma. King James ƒe Biblia ƒe gbegɔmeɖeɖea me la, womeɖi fia be dziƒo sɔgbɔ o. Egblɔ be ewɔ dziƒo kple anyigba xexlẽme ɖeka ko. Gake la gbegɔmeɖeɖe si wova ɖe emegbe le King James ƒe Biblia yeye si wova ɖe egɔme fia, wotrɔ esia elabena wodze si be vodada le eme. Egblɔ bena ame siwo doa vevie le Biblia ne woadze woƒe susu ata nɔ ŋuti. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hindi po totoo yun. Kaya mas na-appreciate ko yung Common English Version. Hindi yun ang beginning eh. Ang sinasabi lang, when God began to create, egblɔ be gɔmeɖeɖe si le teƒe nye be esime Mawu dze dziƒo kple anyigba wɔwɔ gɔme la, anyigba le nyama nɔnɔme meli ne o. Le gɔmedzedzea me, esime Mawu wɔ dziƒo kple anyigba la, anyigba le nyama nɔnɔme li ne o. Ale wodze be woaɖe egɔmee. Ale esime Mawu dze dziƒo kple anyigba wɔ gɔme. Gake la, menye gɔmedzedzea ŋutɔe ma o. Elabe Mawu wɔ nanewo do ŋgɔ hafi dziƒo kple anyigba dze egɔme. Le Biblia ƒe susunu, womeɖe esia gɔme le Biblia ƒe susunu o. Le Biblia ƒe susunu, nanewo li Mawu wɔ do ŋgɔ. Wova wɔ dziƒo kple anyigba la. Mia akli lododo ta nyi kpikpi 22. Ame si le nu ƒom le afi sia. Eye nye Mawu ƒe nunya. Mia akli. Aƒetɔ wɔ menye eƒe mɔ ƒe gɔmetoto. Eƒe nuwɔwɔwo ƒe gbãtɔ tso blema ke. Medzi be makpe miaƒe susu ava afi sia. Egblɔ esia la, egblɔ be hafi eƒe nuwɔwɔwo ƒe gbãtɔ tso blema ke. Mawu ƒe dɔwɔwɔ xoxo aɖewo li. Esia efia be menye nuwo katã dzɔ le yi ɖeka me pepe o. Eɖewo li dzɔ do ŋgɔ. Ya ta Mawu ƒe nya la, dɔwɔwɔ vovovowo li. Wòwɔ tso gba ɖe gbe. Nu kawoe nye esiawo si ŋuti miasusu le be Mawu wɔ gbã? Le Biblia me la, egblɔ be ena susu aɖe mi tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi alo gbɔ. Nu si wòwɔ do ŋgɔ na dziƒo kple anyigba, yeta be nàgblɔ be le gɔmedzedzea me Mawu wɔ la.
Hindi ang ibig sabihin nauna yung langit na gawin at ang lupa, hindi po. Le madɔ le Mawu si. Ang ibig Mama fia be doon sa dziƒo kple anyigbawo wɔ gbã o. began to create Gake la, and the earth esi was without woɖe egɔme, ibig sabihin, hindi talaga ito ang beginning ng paglikha ng Diyos, ang langit at ang lupa. Kasi, speaking of context, dapat tayo maniwala, mayroong mga ginawa ang Diyos, works of old. Yun po ang nasa Hebrew eh. Mayroong mas matanda siyang mga ginawa. Actually, even in science, sinasabi ng science that the universe began Says that the universe began 13.77 billion years ago. Ang kanilang estimate sa pag-aaral The science estimates it as they study the elements in the table that can be seen in the universe. Billion years old. So there is a difference And as of they say, 9 billion years yung age of the universe compared to the age of the earth. Tama ang Biblia rito. the age of the universe. Tama ang Biblia. Merong works of old. And they cannot anyigba gbɔ ya exɔ ƒe bilion ene kple afã. Ye ta womate ŋu agbe sia o be Biblia la nya si wògblɔ la le teƒe be Mawu ƒe blemadɔwo li nye axli. Egblɔ bena Aƒetɔ wɔ menye eƒe mɔ ƒe gɔmetoto, eƒe nuwɔwɔ tso blema ke, tso tititi woɖom, tso gɔmedzedzeme ke, esime anyigba dzɔ kelekele. Esime anyigba dzɔ kelekele. Kplɔ hafi woava wɔ anyigba. Yeta sidzedze si le Biblia me si su mía si la. Anyigba la nuwɔwɔ yeye wònye vava. Wòatse sɔ kple Mawu ƒe nuwɔwɔ bubuawo. Egblɔ be tso tititi woɖom, tso gɔmedzedzea me ke esime anyigba dzɔ kelekele. Le Tagalogbe me gblɔ be kpikpi blaeve-vɔ-etɔ̃. Tso tititi woɖom, tso gɔmedzedzea me ke esime anyigba dzɔ kelekele. Yeta blemadɔwɔwɔwo li. Donugɔ hafi wowɔ anyigba. Eye nuwo dometɔ ɖeka si Mawu wɔ gbã. Wòŋlɔ esia ɖi. Abe ale si mía Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔe ene. Yohanes 10:50. Eɖe kuku mi ɖo to mia asi. Ye azɔ wo hã, Fofo, kɔ nutinye le wo ŋutɔ gbɔwo, le enuti kɔkɔe si mekpɔ le gbɔwo hafi xexea me va dzɔ la. Hafi xexea me woawoe la, Kristo dzɔ do nugɔ. Aƒetɔ Yesu Kristo edzi be yeagblɔe na mi nu si nedzɔ. Egblɔ be Fofo kɔ nutinye le wo ŋutɔ gbɔwo kple nuti kɔkɔe si mekpɔ le gbɔwo hafi xexea me va dzɔ la. Wòɖe gɔme nye le scientistwo ƒe agbalẽ la me be universe alo xexea me godo la dzɔ do nugɔ. Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ sia be yewoxɔ ŋuti kɔkɔe hafi xexea me va dzɔ. Azɔ teƒe ke nye teƒe sia si wòkpɔ ŋuti kɔkɔe la le. 24 kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibig ŋuti kɔkɔe la le. Egblɔ be Fofo nye la mele didim bena ame siwo netsɔ nam la ne woamawo hã nanɔ nutinye. Ne woakpɔ nye ŋuti kɔkɔe si netsɔ nam. Elabena elɔm hafi woɖo xexea gɔme anyi. Banggit na lugar bago natatag ang mundo. Sabi sa Biblia, sabi niya sa Ama, yung mga binigay mo sa Biblia gblɔ na Fofo la, abe Fofo, ame siwo netsɔ nam la, apɔstolowo kristotɔ gbãtɔ siwo wòtsɔ na woa, wòtsɔ nɛ la, woanɔ kplim afi si nye la me le la. Edzi be yeakplɔ wo ayi afi ma.
be woakpɔ nye ŋuti kɔkɔe si netsɔ nam elabena elɔm hafi woɖo xexea gɔme anyi. Neneƒe gbigbiziawo ŋkuna aleke gbe. Gbɔ be nye ya nyemesrɔ̃ dzɔdzɔme nugɔmekuku siawo o hã la, nye ya melɔa dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃ ale gbegbe. Nu si nye menya tse nye be exe sia esime nyemekpɔ srɔ̃ Biblia haɖe o, mexɔ ƒe 14, ƒe 15, ƒe 17 mawo le suku kɔkɔa mea, mesrɔ̃ nu tso dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃ ƒe nyawo nu ya, gake nyemenya nu geɖe tso Biblia ŋuti o. Gake le afi sia la, Aƒetɔ Yesu Kristo le nu ƒom tso teƒe aɖe ŋuti si wònɔ tsã alo wònɔ do nugɔ. Egblɔ be Mawu lɔe hafi xexea me va dzɔ alo xexea me va, eye wotsɔ ŋuti kɔkɔe nɛ. Teƒe aɖe si wònɔ la, esia bia o la, be mele didim be ame siwo netsɔna kristotɔ siwo kpɔ eya ma dzi se. Afi si nye la mele la, woamawo hã nanɔ ŋutinye. Be woakpɔ nye ŋuti kɔkɔe si netsɔ nam la. Mawu lɔ eya hafi wòva wɔ xexea me, va wɔ anyigba la. Esia na mi susu tso ale si nanewo li dzɔ do nugɔ hafi wova wɔ xexea me la. Wone ŋuti kɔkɔe hafi wowɔ xexea, enɔ teƒe aɖe. Teƒe si wonɔ la, nɔviŋutsu, mɔnukpɔkpɔ su esi na gɔmeɖeɖe Aƒetɔ Yesu Kristo eƒom tso sia ŋuti na apɔstoloawo. Teƒe sia si wònɔ hafi wowɔ xexea me alo wɔ anyigba si dzi míele la, mina míaxlẽ Luka tabla 23 kpikpi 42, eye wògblɔ bena Yesu ɖo ŋku dzinye ne eva ɖo wò fiaɖuƒe la me. Ame siwo dometɔ ɖeka si woklã ɖe atsitsoga nua, eva egbɔ. Eye Aƒetɔ Yesu Kristo egbe na Aƒetɔ Yesu Kristo be nàɖo ŋku dzinye ne eva wò fiaɖuƒe la me. Ɖo ŋku dzinye ne eva wò fiaɖuƒe la me. Nyake Aƒetɔ la tsɔ ɖo enu nɛ. Nɔviŋutsu Daniel yi edzi, eye wògblɔ nɛ bena vavã mele egblɔm na wò bena egbea ke nànɔ paradiso la me kplim. Paradiso la nye Kristo ƒe fiaɖuƒe la. Paradiso. Mina míaku egɔme tso Biblia me. Afi kae paradiso sia? Míatrɔ ayi ɖe megbe. Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2:12. Menya ame aɖe le Kristo me anɔ ƒe 14 enye si. Da enɔ ŋutilã me o, nyemenye o. Alo menɔ ŋutilã me o, nyemenye o. Mawue nye. Wotsɔ neneme sia dzo yi ɖe dziƒo 3 me ke. Bena wotsɔe dzo yi ɖe paradiso la me, eye wòse nya siwo mele ne woagblɔ o, siwo meɖe mɔ na ame bena wòagblɔ o la. Yeta paradiso la dziƒo 3 me wòle. Esia gɔmee nye be abe ale siwo gblɔe le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa me enea. Esia meƒo nu tso nuwɔwɔwo katã ŋuti o. Nya si Biblia gblɔ la,
Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa me. which is in accordance to the Hebrew and to the Septuagint, singular na heaven lang heaven lang. Sa Biblia pala sa Wo ŋlɔe ɖe afi ma abe dziƒo ɖeka wònye ene, gake le Biblia ƒe taɖodzinu si le eme la, dziƒo etɔ̃e li. Dziƒo etɔ̃lia dzie paradiso la le. Megaŋlɔ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ɖeka kpli ɖeka la meƒo ŋu tso nuwɔwɔwo katã ŋuti o. Elabe le Biblia me la egblɔ be nanewo wodzɔ do nugɔ na dziƒo kple anyigba. Elabe le Biblia me la eƒo ŋu tso dziƒo etɔ̃lia ŋuti afi si paradiso la. Gake ha ɖewo gbɔgblɔm be dziƒo andre li. Gake la gɔmeɖoɖo aɖeke meli na sia o. Nu katã mele esia kplɔm ɖo. Mele egblɔm alebe miaƒe sidzedze na de blibo. Elabena subɔsubɔ aɖewo le gbɔgblɔm be dziƒo etɔ̃e li. Mi kpɔe, ɖekoe mele gbagba dzem be sidzedze nasu amewo si le Mawu ƒe hame blibo. Azɔ le Yudatɔ nyenye subɔsubɔ me la wogblɔ be dziƒo andre li. Gake nyemele esia gblɔ be matsɔ atsitre ɖe ame aɖeke ŋuti o. Ke boŋu la ne woate ŋu alebe hamevi siwo le hame la woƒe susu na de blibo. Sidzedze na de blibo. Abe le dziƒo me le Biblia me la dziƒo etɔ̃e li, atɔ̃ ene li, atɔ̃ meli, ade meli o. Gake le Biblia me dziƒo etɔ̃e li. Etɔ̃lia dzi la eya mi paradiso la le. Nye menye be naneke meli kɔkɔ wu esia o. Abe woyɔe be dziƒo ƒe dziƒo. Afi si ke Mawu ƒe dziɖuƒe le alo nɔƒe le. Esia nye kɔkɔƒe kekeake la. Wogblɔ be womee ɖe akpa 14 me. Ɖekawo nye andre nye dziƒotɔ. Woƒe ŋkɔe masem le. Woƒe ŋkɔe masem le. Janarloka, Tapoloka, and Satyaloka. And 7 are lower words, which is Eye Atala. andre bubu hã enye xexe si le gɔme la, woƒe ŋkɔe masem le. Patala. Ayan, yan ang kanilang paniwala, no? Sa Biblia po hindi ganyan ang sinasabi. I'm just comparing. Esia nye woƒe dzixɔse. Gake le Biblia me menye nya siawo gblɔ o. Ɖeko mekɔ xɔse vovovowo kɔ le sɔsɔm kple wo nɔewo alebe hamevi siwo ne le eha la me si me le nu fiam wo to Mawu ƒe ŋusẽ dzi la, sidzedze na su wo si blibo. Miawo la susu vɔ aɖeke mele asinye ɖe ame aɖeke ŋuti o. Azɔ le Biblia me dziƒo etɔ̃e li. Ene atɔ̃ meli abe Yudatɔ nyenye subɔsubɔ ene o. Dziƒo etɔ̃lia mi paradiso la le. Paradiso kaƒomevie wonye. Mina miaxli. Hebritɔ ta 12:20. Ame si ƒe gbe ʋuʋu anyigba le ɣe ma ɣi me. Ke azɔ la edo nugbegblɔ be esɔsɔ zi ɖeka eye menye anyigba ɖeɖe ko maʋuʋu o. Ke boŋ dziƒo hãe. Ke zi ɖeka sia si wògblɔ la fia nu siwo ʋuʋu la ɖeɖe ɖa abe nu siwo wɔ bena nu siwo womeʋuʋu o la nanɔ anyi ene. Eya ta esi míexɔ fiaɖuƒe si meʋuʋuna o la, mina mía atsɔ akpedada si me míato asubɔ Mawu wòadze enu hekpe ɖe
Mawu sosro ɖa kple evɔvɔ ŋuti. Azɔ nɔviwo, ne míado dzesi la, le Noa ƒe ɣeyiɣi mawo me la, woʋuʋu anyigba. Nu ka tae? Le Noa ƒe ɣeyiɣi mawo me, anyigba ƒe kpe gãgãgãgãwo la, wowo. Noa ƒe ɣeyiɣi ma mee ekpe mawo gbã. Ye tae míele anyigba ʋuʋuwo me tom ɖo. Noa ƒe ɣeyiɣi mawo me, abe ale si míate ŋu akli. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9:11. Esi Noa xɔ ƒe 600 le ɣleti evelia ƒe ŋukeke 9 dzi tututu la, anyigba tume tsi wo katã ŋɔ eye dziƒo nu ʋu. Medi be makpe miaƒe susu ava le nya si wogblɔ be le Noa ƒe ɣeyiɣi mawo me, anyigba me tsiwo woŋɔ. Egblɔ le English gbe me be anyigba tume tsiwo katã ŋɔ. Dzɔdzɔmenugɔmekulawo mate ŋu agbe sia o. Be le anyigba te la, etsi zɔzrɔ̃wo le afi ma, tsi fafɛwo le afi ma, wole gume. Tsi fafɛwo le afi ma, ekpewo dome. Eye ne tsi siawo wodo la, woyɔ wo na wo be dzezia. Azɔ le Noa ƒe ɣeyiɣi mawo me, anyigba tume tsi wo katã ŋɔ. Elabena le anyigba dzia, ekpe tɔxɛ aɖewo le anyigba gɔme si me tsi fafɛ zɔzrɔ̃ nyuiwo le. Ekpe gbadzagbadzawo tsɔ wo dzi. Gake esime kpe siawo gbã la, anyigba ʋuʋu dzɔ. Noa ƒe ɣeyiɣi mawo me, nenem ƒe anyigba me tume tsi siawo la, wo katã ŋɔ. Esia gblɔm dzɔdzɔmenugɔmekulawo le fifia si woyɔna be tectonic plate. Tsi si ne ƒe kpe siawo gbã la, ne woɖe ɖa le wo nɔewo ŋuti la, esia nana anyigba ʋuʋu dzɔna. Ye ta ekpea, ko hafi scientistwo nava se gɔme la, ele Biblia me xoxo be le Noa ƒe ɣeyiɣi mawo me ke la, anyigba tume tsiwo woŋɔ. Eye godo, nu si dzɔe nye be tsi si ekpe mawo gbã la, ewoe be woɖe ɖa le wo nɔewo nu. Sumata dzɔdzɔmenugɔmekulawo gblɔ be anyigba nogonogowo woma. Tsi si anyigba siawo ma la, dzesi le wo nu. Mina míakpɔ sia adzesi. Anyigbawo le fefem ɖe ve alo le dzedzem ɖe ve. Woyɔ esia be Pangea. Anyigba la ele nogo tsam. Gake ɖe nu si ne dzɔ ta la, ekpɔe be anyigbawo te ɖa le wo nɔewo nu. Esia dzɔdzɔmenugɔmekuku ƒe sidzedze sue aɖe su asinye tso eŋuti la, wote ŋu ɖo kpe edzi be anyigba siwo tsã ɖekae tsã la, azɔ wova klã ɖa ɖe dzesi siwo va kpɔ le anyigba mawo ŋuti. Azɔ nugɔmekuku siwo wɔe nye be Afrika ƒe dziehea tsã la, etsaka kple South Africa. South America tsã la, enɔ Afrika ƒe ɣetoɖoƒe gome. Esime wowɔ nugɔmekuku tso ekpe aɖewo ŋuti le South America ƒe akpa si tsaka kple Afrika la, wokpɔe be ekpe tɔxɛ si ne le akpa ɖeka la, esɔ kple esiwo le Afrika ƒe akpa gome. Ekofia be ekpe siawo tsã la, wotsã
kakela ova klanda eye xɔse fia ɖe le asinye tso nyamanu gake menye demexɔ diseblibo o kakela ekpɔ ge le Biblia me be le Noa ƒe eyiyi mɔ ma anyigbawo wofe ɖokatai yakli Mose ƒe agbalẽwo gbãtɔ ta wo kpikpi 25 eye wodzi ŋutsuvi 2 na Ibel gbãtɔ nukɔ nye Peleg elabena amegbetɔwo ma le eƒe ŋɔli me eye nɔvia nukɔ nye Yoktan kpɔɖa le Noa ƒe yiyi mɔ me etɔgbia yɔviwo ƒe yiyi mɔ me anyigbatumetiwo katã ŋɔ eye godo ne sia dzɔ la ziale si wogbã la akpɔ mama anɔ anyi esia woyɔ be anyigbawo ƒe mama esia edzɔ menye nyadoe nye sia o anyigba la Ateŋu ama menye nu si dzɔdzɔ la sesẽ o nyagbe si nye Peleg le Hebrigbe me egɔme ɖe le Hebrigbe me Nɔviŋutsu Daniel egɔme nye anyigba ʋuʋu Peleg Shem ƒe vi ŋutsuvi Yeta anyigba ƒuƒu gã aɖe dzɔ sumata anyigba ma na anyigba ʋuʋu la mama ava anyigba dzi vavã esia edzɔ le Noa ƒe tɔgbia yɔvi ƒe ŋɔli ma me esime tɔɖɔɖɔ gã ma dzɔ le Noa ƒe yiyi mɔ me enema ema yi mee anyigba tumetsiawo katã ŋɔ etsi geɖe ɖe anyigba elabena etsi siwo le anyigba te la wodo wova dzi eye woxɔ anyigba blibo la katã dzi esia dzɔ esia ɖe fu le Noa ƒe tɔgbia yɔvi ƒe ŋɔli ma me anyigba ʋuʋu dzɔ efia be le ɣe ma yi me la Peleg ƒe yiyi mɔ ma anyigba gã aɖe dzɔ ale gbegbe dze be le Noa ƒe yiyi mɔ me la tumetsiawo dogo dzɔdzɔmenu gɔmekplɔwo va kpɔ sia dzesi le ŋkeke sia me wole Biblia me hafi wova kpɔ dzesi ye sia gblɔm Paulo le Hebritɔ ta 12:26 egbe si ʋuʋu anyigba le ɣe ma yi me ke azɔ la edo nugbe gblɔ be esusɔ zi ɖeka eye menye anyigba ɖeka ko ɖeɖe ko maʋuʋu o ke boŋ dziƒohae ŋkeke aɖe li tsɔ me gbɔna la dziƒoha ʋuʋu esia nyateƒe ne srɔ̃nu tso dziƒonuwo ŋutia nanewo ʋuʋu le afi ma xoxo ɣletiviwo wogbã le afi ma ewoe be wogblẽ woƒe eve la ɖi Mawu gblɔ be ŋkeke aɖe li gbɔna eya menye anyigba ɖeɖe koe wòaʋuʋu o dziƒohae azɔ gɔmeɖeɖe si apɔstolowo na it will come to an end, guys. ne woʋuʋuwo la wole wo ɖe ge ɖa nuʋuʋu ava na wo nɔkula be anyigba ene nɔkula be Jupiter Saturn Mars labe teƒe ma woʋuʋu etowo gbã le anyigba ma me eye ɣletiviwo ƒe hatsotso siwo yɔ be galaxy esiawo gbã Mawu gblɔ be nu siwo ʋuʋu la yeaɖewo ɖa alebe nu siwo maʋuʋu o la nanɔ anyi azɔ nu kawoe nye esia esia ŋuti fiaɖuƒe aɖe le mía si si meʋuʋuna o esia nye Mawu ƒe fiaɖuƒe la esia nye paradiso Mawu ƒe fiaɖuƒe
Mawu kple Kristo ƒe fiaɖuƒe. Afi si wòdzi be yeakplɔ ame siwo adze eyome la ayee. Fiaɖuƒe si wotsɔ nɛ hafi xexeme va dzɔ la. Yeta paradiso la edzɔ do ŋgɔ na xexea, anyigba kple dziƒo. Esia le eteƒe tututu. Ele ŋɔŋɔ kɔkɔewo ƒe ɖoɖo la nu. Ele abena dziƒo la enye teƒe si mawudɔlawo le, kerubiwo, gbɔgbɔwo le. Godo. Hafi nàwɔ esia la, teƒe si nànɔ la ele wɔ ge. Eye esia nye paradiso. Esia Kristo gblɔ. Be yeakplɔ ame siwo anye eyomedzelawo ayee. Sumata fiafitɔ si nɔ atsitsoga ŋuti esi wòƒo kuku na Kristo. Aƒetɔ ɖo ŋku dzinye. Ne eyi ɖe wò fiaɖuƒe me. Nya si Kristo ɖo eŋuti nɛ la emekɔ aleke gbegbe. Egblɔ bena anɔ paradiso la me kplim egbe. Yeta paradiso menye Kristo ƒe fiaɖuƒe la. Yeta mexɔe dzi se be paradiso sia dzɔ ŋdo ŋgɔ na anyigba hafi dziƒo hã dzɔ gɔ hã. Alo dziƒo va. Susu si le afi me nye be Mawu la hafi wòawɔ dziƒo na mawudɔlawo be woanɔa, fi si via la nɔ la awɔe gbã. Mate ŋu agblɔ be Mawu mewɔ esia o. Ne Mawu ya mate ŋu agblɔ naneke dzɔ do ŋgɔ nɛ o. Ne nàgblɔ nya se ko dze abe nane ɖo dzɔ do ŋgɔ na Mawu ene. Mawu la eye nye gbãtɔ. Yeta awɔ teƒe se ya kple via la nɔ. Sumate wògblɔ be Mawu ƒe blemadɔwɔwɔwo li. Ewɔ nanewo do ŋgɔ hafi wowɔ anyigba la. Azɔ míaxlẽ esia ta 8:22 lododowo. Aƒetɔ wɔ menye eƒe mɔ ƒe gɔmetoto. Eƒe nuwɔwɔwo ƒe gbãtɔ tso blema ke. Tso tititi woɖom. Tso gɔmedzedzea me ke esime anyigba dzɔ kelekele. Wodzim hafi xɔgoglowo nava ɖo anyi. Hafi ne tsidzɔƒe siwo me tsidzɔ tãntãŋ nava. Wodzim hafi ne woava ɖi towo ɖe agume. Medo ŋgɔ na wo. Hafi ne wòava wɔ anyigba kple gbegbe kpakple anyigba godo ƒe anyikɔ gbãtɔwo. Mele eteƒe hafi wòwɔ dziƒo. Esime wòdzidze dziŋɔli ɖe tɔgogloawo dzi. Ɖe nekpɔ esia nɔviwo. Nunya gblɔ be esime Mawu le dziƒo kple anyigba wɔm la, ele afi ma. Afi ke wònɔ. Enɔ afi si Mawu wɔ eƒe fiaɖuƒe la. Esi nye paradiso la me. Gblɔ be esime wòsa alilikpo ɖe dzime. Eye tɔgogloawo dzidzi bɔbɔbɔ. Esime wòsa esime wòɖo seƒe na atsiaƒu ne magagbɔ eƒe sedede dzi ayi o. Eye wòdo anyigba ƒe zɔ anyi la. Menye dɔnunɔla le egbɔ. Nye dzeme kɔ gbe sia gbe. Eye mewɔ dɔ abe fefe ene le enukume. Ɣewo katã yi. Ɖe miekpɔ sia. Nunya le nya sia gblɔ. Miski ang siyensya bago nila natuklasan, aba meron talaga palang Kɔsia gɔ dzesi hafi dzɔdzɔme nugɔmekulawo nava do dzesie la. Nyateƒe ye. Mawu ƒe blemadɔwo li. Dzɔdonuku. Ɖeka si ɖo kpe dzi nye be scientistwo xɔ dzi se be universe alo xexeme godo la etsi wu anyigba. Scientistwo ɖo kpe sia dzi. Nyateƒe si le Biblia me. Be Mawu ƒe nuwɔwɔ aɖewo li dzɔdonugbɔ. Eye nu siawo dometɔ ɖeka la. Eye nye fiaɖuƒe si meʋuʋuna o.
Labanu siwo katã ateŋu avuvu la wole wo ɖege la. Labe anyigba ene ɣletivi nyigbawo. Si míeyɔ be dziƒonuwo. Nu siwo manɔ anyi o. Ke si anɔ anyi la yenye Mawu ƒe fiaɖuƒe siwo yɔ le Biblia me be paradiso. Eyae mavuvu o. Afi ma Kristo kple Fofoa le. Afi ma hã wòdzi be ame siwo la kpɔ xɔxɔ la yeakplɔ wo ayi. Eta wògblɔ be Fofo, ame siwo nètsɔ nam la, mele didim bena afi si nye la mele la, ne woamawo hã nanɔ nutinye. Be woakpɔ nye ŋutikɔkɔe si nètsɔ nam. Elabena elɔm hafi woɖo xexea me gɔme anyi. Esia nye nuwo dometɔ ɖeka si ɖo kpe dzi be Aƒetɔ Yesu Kristo menye amegbetɔe wònye o. Labe hafi anyigba nava dzɔ la, Eli kple Fofo la xoxo. Wòmekpɔ wo anyigba aɖe o, gake Kristo le afi ma xoxo. Agbemavɔ la mee wòtso nɔviwo. Efrata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay Efrata, ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Messi adu Israel dzi ame si dzɔ yi tso gbadegbe ke tso tititi ke. Ame si woadzi le Bethlehem Efrata la eye nye Kristo. Ame si dzɔ yi tso gbadegbe ke. Etso agbemavɔ la me ke ye ta leke wòanye amegbetɔe. Nyateƒe ma Kristo gblɔ be nelɔm hafi woɖo xexea gɔme anyi. Sumata eya ele agbemavɔ la me kple Fofo la. Esime nu sia nu si wowɔna mekpɔ dzɔ haɖe o. Egblẽ si wòwɔ dziƒo la yenɔ afi ma. Ye ta nɔviwo eme kɔ. Be le míaƒe nusɔsrɔ̃ me la, ele kpɔ ge adze si be Biblia gblɔna nyateƒe la vavã. Elabena scientistwo lɔ ɖe edzi be anyigba la enye nu si wova wɔ emegbe eye xexea me katã la etsi wu anyigba ƒe bilion 90 sɔŋ. Gake nya si medzi be magblɔe nye be hafi Mawu nawɔ dziƒo kple anyigba, Mawu wɔ fiaɖuƒe aɖe si womate ŋu aʋuʋu o alo aɖe ɖa o. Eya woyɔ be paradiso. Afi sia Kristo dzi be yeakplɔ fiafitɔ ma si wòtsɔe ke kple eƒe subɔlawo ayee. Alam nung panahon na yun na nauna na ang ibang creation bago ang lupa. Wala naman nakakaalam nun eh. Nuwɔwɔ bubuawo la, wowɔ wo. Ame aɖeke menya esia o. Ɖeko wova nya esia le ɣeyiɣi sia me esi wokpɔ ɣletivi gbagbãwo ƒe kewo aɖewo le anyigba sia dzi. Wokpɔ esiawo wotso ɣletivi bubu aɖewo me eye wokaka ɖe anyigba sia dzi. Esime wowɔ nugɔmekuku tso ɣletivi gbagbã ƒe kewɔ siawo ŋutia, esi wokpɔ le atsiaƒu me la, wokpɔe be ɣletivi gbagbã mawo ƒe kemawo la alo kemawo la exɔ ƒe geɖe wu anyigba ƒe kewɔ alo anyigba. Etsi wu nu siwo le anyigba dzi si na gɔmesese ɣletivi me nukulawo kple dzɔdzɔmenugɔmekulawo be nanewo le dziƒo la wotsi wu anyigba. Sia ɖo kpe dzi be Mawu Biblia le nyateƒe la gblɔm. Yetae ne ɣletivi aɖe tsi ale gbegbe la, ekakana alo ewona hekakana eye gblẽ ɣletivi gbagbãwo ƒe ʋe ɖe alilikpo me. Mi kpɔe esime nɔ nu srɔ̃ le sukuxɔxɔa me anɔ abe ƒe 60 mawo me.
anyigba womekpɔ do dzesi anyigba kple TV gbagbã ƒe ʋe aɖe o. Azɔ mexɔ ƒe blaadre-vɔ-eve. Si menɔ suku kɔkɔa me la, mexɔ ƒe 16 alo ƒe 15, ƒe 14 mawo. Ɣletivi gbagbãwo ƒe ʋe la, ɣletivi gbagbãwo la, woŋlɔ sia ɖe Biblia me xoxoxo hafi wova dzesi. Míaxlẽ Hebritɔ ɖeka kpikpi ewo yi ɖe 12. Aƒetɔwoe ɖo anyigba gɔme anyi le gɔmedzedzea me eye dziƒo nye wo asinudɔwɔwɔwo. Wo ameawo nu ayi, ke wo la anɔ anyi ɖa eye wo katã anyonyɔ abe avɔ ene. Eye aɖɔliwo woaɖɔ abe awu ene, gake wo la nenema ko nele eye wo ƒewo nu metsona o. Azɔ nene ƒe nya siawo la, be dziƒonuwo la tsi. Woŋlɔe ɖe Biblia me ƒe akpe akpewo va yi. Agblɔ be aleke ne woanya be woŋlɔ nu siawo ƒe akpe akpewo va yi le Biblia me. Esiwo nye Biblia xoxoawo esiwo tsɔ asiwo ŋlɔe la, ele mía si. Ema yi emɔ meli woaƒo agbalẽwo ha ɖe o. Woyɔ siawo be Codex Sinaiticus. Ƒe akpe ɖeka alo ƒe 100 sɔe wòxɔ. Sila'y mawawala, sila'y iyong papalitan gaya ng kasuotan, parang balaban. Esia ɖe Biblia me ƒe akpe akpewo. Egblɔ be aɖɔliwo, gake woya nenema ko nele. Wo ƒewo nu metsona. Esia le kpe ɖom dzi be nu siwo le dziƒo la woatsi. Eye womaganɔ anyi o. Susumata ɣletivi yeyewo li. Le scientistwo ƒe nyanu ne ɣletiviwo kpe la, wogbana. Esia le eteƒe. Yeta nu siwo kpɔ be ɣletivi gbagbãwo ƒe ʋe la, eye ɖo kpe edzi be nane li Mawu wɔ. Xexea katã etsi wumi. Yeta aleke woyena gbe Biblia. Esi wònye hafi woava se gɔme la le Biblia me xoxo. Ame siwo medzi be yewoaxɔ Mawu dzi se o la. Sia le Biblia me xoxo. Nya sia la, nugɔme kuku yeye aɖe nye sia. Miɖo to mia si. Material found on Earth. Scientists recently identified the oldest material on Earth, stardust that's 7 billion years old, tucked away in a massive rocky meteorite that struck our planet half a century ago. This ancient interstellar dust made of pre-solar grains, dust grains that predate our sun, was belched into the universe by dying stars during the final stages of their lives. Some of that dust eventually hitched a ride to Earth on an asteroid that produced the Murchison meteorite, a massive 220-pound or 100 kilograms rock that fell on September 28, 1969, near Murchison, Victoria in Australia. New analysis of dozens of pre-solar grains from the Murchison meteorite revealed a range of ages from about 4 million years older than our sun, which formed 4.6 billion years ago, up to 3 billion years older than our sun, researchers reported in a new study. Though the universe abounds
With floating stardust, no pre-solar grains have ever been found in Earth's rocks. That's because plate tectonics, volcanism, and other planetary processes heated and transformed all the pre-solar dust that may have collected during Earth's formation, said lead study author Philip Heck. The Robert Pritzker Associate Curator of Meteoritics and Polar Studies at the Field Museum of Natural History in Chicago. When large orphan Makikita nyo dyan sa ulat na yan na investigasyon ng mga siyentipiko. Lakpogacho nyamama, nungoma kukusi scientist wo. Be nyatepi gletivi gbagba upatewo si odi pola okwebe echiwu anyigba si dokpe Biblia petotete si le esilaji. Nukate maglo esiado. La belle Biblia mala. Badagbe pedowo le esi. Eye anyigba ya. Meva kaba o. La bale si maupo nunya gble ena. Be mau wonu gede wo hafi wo ba wo anyigba la. Yeta anyigba mechi sokple nuwo bugbo o. Eye scientist wo panu goma kukusi wo wa eye do peji. La bena kwa kpe akpo hafi sia na jo. Nglo sia de Biblia ma. Jocho amadegbo sinya nu si o kata wo. Ba billion so vai. Yeta noviu melemia kpembe mi va mia yeji ano Biblia la strom. Eye mele kpoge adzesi. Be mienye nu ma nyalawo ne wanye be mi ko Biblia di se o. La bena esie do pe eji menye kwa scientist open gomo kukudo pe eji eye esieje miaƒe Yesu Kristo yeta akpedami be mi kplo ona siado minanya do gbada na mau to gbedodo dama. Mia fufu mau nusoka tanto woten vida kapan komala mieda akpena fufu o amesi pianumi be mia sewo nyawo goma ay magpala ka sa mga sumusubaybay sa palatuntunan ito. fufu Makarating ang pangangaral ng iyong salita. mida kukuna ajira amesia meseklo program siado Alang-alang na kami po ay awo nu fiafia wo nyawo na de miano agbato godo ubo. Mga kaarawan sa buhay na ito na ipagkakaloob mo sa amin. Ama, tulungan mo po kami. Anak nukeke susesio na nami lama. Fufu irami. Lemia awo wololon. Lemia pa agbaman keke ukatam. Madonku. Amesio tramolaji. Le amesio mokpokpo le bubunda wala agbama. Nagtitiwala kaming makapangyarihan ka sa lahat. Fufu. Ikaw po. Nyechok no sianu nonde asiuma. Eye miedo nude enube wenye mau nuso katato. Miapa agbala asiumi ola. Ay aming matugunan ang dahilan ng pagkakalikha mo sa Api miaba khogboda bala kakasia bala. Naba miawo anutido susuite na wo miado matode shada do. Asiumi michok no sianu blodu le miapa agboma. Apot nuba nila miapata, miapa apalikao, ape gadanao. Lemia adalah Yesus Kristus pengkoma. Amin. Oh
Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Lolo mavo si chup fo maula gola jifu. Amanuva va doyo yo si chup nya apato Yesus Kristo bo. Plat bobo kula pada kau na anok nya pejiuma. Tibi-tibi. Amen. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan. Kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa January 2, 2023. Yan po'y Lunes, ika-7 ng gabi. Magandang araw po sa inyo lahat.